po. Kaya katamo la pong iyabe, karing kaya katamong panalangin, ding magsadyang tanggap king sakramento ning matrimonyo. Mr. Warren Sayapal, amanok-nangan manibaog paralaya, Porac, Pampanga. At Miss Nestle sa Tumbaga, manok-nangan manibaog paralaya, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king January 10, 2026, ang maganap sa Ignacio de Loyola Parish, Porac, Pampanga. Mr. Adrian Russell David, amanok-nangan Babo Sakan, Porac, Pampanga. At Miss Maika Villanueva, manok-nangan manibaog paralaya, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king December 20, 2025, ang maganap sa Ignacio de Loyola Parish, Porac, Pampanga. Mr. Christian Bansil, amanok-nangan Santa Monica, Lubao, Pampanga. At Miss Shaina Manis, manok-nangan Santa Cruz, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king January 18, 2026, ang maganap sa Ignacio de Loyola Parish, Porac, Pampanga. Mr. Mark Gigante, amanok-nangan Kazadang Bayu, Porac, Pampanga. At Miss Cristel Joy Grospe, manok-nangan Bicab, Nueva Ecija. Makatakdang kasal king January 17, 2026, ang maganap sa Ignacio de Loyola Parish, Porac, Pampanga. Mr. Paulo Romero, amanok-nangan Tabon, Angeles City. At Miss Eliza Arian David, manok-nangan sa Lapungan, Angeles City. Makatakdang kasal king January 8, 2026, ang maganap sa Ignacio de Loyola Parish, Porac, Pampanga. Mr. Jesse De Leon, amanok-nangan Bitinbaya, Laguna. At Miss Federiza Benco, manok-nangan Santa Cruz, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king February 7, 2026, ang maganap Parish of St. Anthony of Padua, Nasugbu, Batangas. Mr. Eric Castro, amanok-nangan Concepcion, Tarlac. At Miss Luis Ann Villanueva, manok-nangan Manibaog, Libutat, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king January 3, 2026, ang maganap Santa Catalina de Alexandria Parish, Porac, Pampanga. Mr. Norman Sampang, amanok-nangan Manibaog, Paralaya, Porac, Pampanga. At Miss Eliza Antonio, manok-nangan Sapang Maysak, Mexico, Pampanga. Makatakdang kasal king December 20, 2025, ang maganap Christ Like the Nations Parish, Model Community, Pio, Porac, Pampanga. Nung ninuman po kaya katamo ingating balong nanumang bage, o pamikatagon, amalyaring maging sumbagal, king kasal daring mesang bitla, sukatamo pong agad ipabalo, king kura paroko, o king opisina ning parokya. Dakal pong salamat. Idawon tayo po yung misang iti para kay Thanksgiving Daddy, Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family, Garcia family, Harold Valencia and family, Daisy Garcia and family, Mrs. Marita Aladin, Gregorio Santos and family, Mr. and Mrs. Estelito Baluyot Jr. and family, Alvin Miklat and family, Jensen Evaristo and family, Mirna and Joseph Mendoza and family, Jason J. Carl Gio J. Skian Mendoza, Belinda Enriquez and family. Para king special intention Daddy, Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Grace Santa Ana. Para king birthday ng Mirna De Ono, Irene Moten. Para king complete healing ng Helena Salinas, Elena Cortez. Paki pa nga di tala naman, ding kaladwada di, Pablo Malyari, Florencia Malyari, Sita Pandillo, para kay Karelang death anniversary. Among Pax Lansang, Among Aris de la Cruz, Among Pedro Puno, Among Felipe Manalang, Among Pedro Jaime,
Among Jose Narciso, Among Emigdio Tuaño, Among Teodolfo Tantenco, Among Rustico Cuevas, Among Leonard Flores, Among Elmer Simbulan, Leonor, Noli Sr., Edwin, Josephine, Joselito, Zacarias, Corazon, Rosario, Nicolas, Feliciana, Conchita, Wilma, Jesus, Christine, Pablito, Evangeline, Elisa, Eligio, Remio, Valerio, Rosa, Virginia, Leoncio, Benita, Elidio, Juanita, Segundina, Javier, ating maldang kaladwang kay Purgatorio.
Tamo po. King lagyo ng ipampo ng anak, kampo ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Jesucristo, ing lugod ng Dios, sa ting sala ng banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kaya antimurin. Pakamalan kong kapatad, abe-abe tayang ipuklat ing bayong kalendaryo na ng liturhiya, kapamilataning kapag masusyan tamo, king mumunang Domingo ng Adviento, maninaya tamo, panayan tayong Ginu. Datang ya, king oras sa itamo asahan, kung makanano, at numnu ka rin, dapat ting peka maulaga, ting peka sigurado, datang niya, nga sukat tang magsadya. Batangan pong maging karapat dapat si siya talapa, at panyawad kapatawaran di kekatang kasalanan.
Itangan po, aminan ko, King Diyos, Ama pamakalulu, at kaya kayo kapatid, ing mi kasala kong bina, King pamisit, pamangamano, ampong pamanyapat, King Maro, at King pamagtamad kong gawa, King mayap, asukat ko salang depat. Kasalanan kong mabayad. Ulinita, ipanigapu ko kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghelang pong banal, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alananga. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, lubos mayupaya, ikaming sasalpantaya keka, magparati kami sana, karing banal at dapat, banapag sadyan miyang magmatampa, ing panyatang ning talapangabos, apengako mong datang ketiking yato. Kanita, pangaintuliran ming kamtan, ing miyagong kaya, king maligaya mong kayarian. Itingan puaduan mi keka, O Diyos, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, amabibi at magari kambemo, king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king alanaga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Propeta Esaias. Iti ing mensahe hinggil king Huda at Jerusalem. At inggap ng Esaias a anak ng Amos. King metong a vision a pepatilip na kayo ning Diyos. Karingaldo apay tungol ing bundok ak tatalakaran ning templo ning Ginoo. Lagpusan na nakatas ting aliwang bundok. At mita siyang epalak kesa ka rin bundok-bundukan. Lapitan ding pagsaryan ding sablang bansa at muntala ka rin mabilang-bilang nga tao. At ngarang sumabi, tara, mukyata mo kim bundok ning Ginoo. Muntata mo king templo ning Diyos ng hako. Ba nakatamong ituro king buri ng iparapat kaya katamo. Ban keta malyari tamong tuntun, karing daklat a pinili na. Ampat ibat king Sion, lumwalya ing batas. At ibat king Jerusalem, lumwaling orakulo ning Ginoo. Ya intalan kayo pa yan karing bansa, at ya ing matol, king piyamanuan daring dakal abalen. Deti nasawan dala ring espadara, gawan dalang sudsud a panyarul. Ding tandos da gawan dalang lait. Ing bansa enemiyan nyo pangespada laban king kalupanang bansa. Enami ka pamagsane pa para king pamakigera. Ikayong sablang palipi ng hako. May kayo kene lumakad tamo kinsala abibiyen ning Ginoo.
Amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Karagul, karagul ning tula ko, anyang din kayabi ako, ngara ka na ako. Tara, mutata mo, king balening Ginoo. Karagul ning tula ko, inyang ding kayabe ako, ngara kanako. Tara muntata mo, king balening Ginoo. Karagul ning tula ko, inyang din kayabi ako, ngara ka na ako. Tara, mutata mo, king balening Ginoo. At ngeni, makatuklo na la ring bitis mi, kilubling pasbul mo, o Jerusalem. Karagul ning tula ko, inyang ding kayabe ako, ngara kanako. Tara muntata mo, king balening Ginoo. Jerusalem, amitalakad ang timong syudad na. Syudad, abalangkas ning dili na. Karin lasasaka ring tribo, ding tribo na ning Ginoo. Karagul ning tula ko, inyang ding kayabe ako, ngara kanako. Tara muntata mo, king balening Ginoo. Ban ka rin de puryan, ing lagyo ning Ginoo. Agpangking batas ning Israel. Karin, atilo ring piyukuman ning katulira. Ding suging piyukuman ning aring David. Karagul ning tula ko, inyang ding kayabe ako, ngara kanako. Tara muntata mo, king balening Ginoo. Para king kapayapan mo, o Jerusalem, ipanalangin daw, ding malugod kaya ka, numawala sana. Ing kapayapan manatili sana busal mo. Ing kanawan manatili sana karing palasyo. Karagul ning tula ko, inyang ding kayabe ako, ngara kanako. Tara muntata mo, king balening Ginoo. Alang-alang karing kapatid ko at kakaluguran. Sabihan kong matimid, ing kapayapan manatili kaya kayo. Alang-alang king balening Ginoo, a Diyos tamo. Aduan ko ikasaplala na. Karagul ning tula ko, inyang ding kayabe ako, ngara kanako. Tara muntata mo, king balening Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan ka rin Roma. At yan ing daptan yu, ngening baluyu, king miras na ing oras. Ngeni na ing oras para migising na kayo. Ing kaligtasan tamo, mas malapit ngeni, kesa kanitang kamumulan tamong sinalpantaya. Ing bengi halos linipas ne, at enalumbat sunlag ne, ingaldo. Iwaksita na ing sablang dapat tamarok. Damputan tanala ring sandata, at lagi tana king masala. Ban makipagkal, para king mayag. Mibyebye tamong karampatan, antimong tawong mabibye, king masala. Na magpasasa, king katakawan at kalasingan. Na magpakasawa, king pamitaning laman, o kanawangan. Na mipate-pate, o mipapangalalo. Bustan yung inginong Heso Kristo, yaing maging baluti yu. Eyo na isipan, ing munyepang dalan, king pamanusik, karing marok ng kayungyungan, ning alang kamasalesen, apangataw yu. Ing amano, ning Ginoo. Salamat King Dios. Kaya katamoy akong bendisyonan ngeni ing korona na ning Adviento.
Dinatangi Kristo manikapos ng katamo at pengako na naman ing mabay bibalik yang pasibay. Manalangin tamo ban parati tamong pane makasadyang salubong keya. Ingke katamo pong ipakibat, datang naka Ginong Jesus. Datang naka Ginong Jesus. Ing pamagmasusi tamo kaniting panahon ning Adviento, ibuklat na lasana ding puso tamo king dugot ning Dios. Datang naka Ginong Jesus. Ing sala ng Kristo manyaliksik sana king dalumdum ning kasalanan. Datang naka Ginong Jesus. Iting korona ning Adviento, paganakana sanang parati kay katamo ing sukat tayang pagsadyan ing panyatang ng Kristo. Datang naka Ginong Jesus. Ing pamagmasusi tamo king panawuning Pasko, kapnuan na lasanang kapanayan at tulad ing puso tamo, kabang pagkapilitan tayang tukyan ing alimbawa ng Jesus. Datang naka Ginong Jesus. Manalangin tamo. O Ginong Dios, matula ning paninayan ning banal a kapulungan mo ing panyatang ning talapangabos na. Ing munye sala karing puso mi at mitabi king dalumdum ning kamangmangan at pamikasala. Itugtugmeng bendisyon mo kay kami ngening sisindian milareting kandila ning korona. Mananunasan ang ing salara, ikablas ne ing sala ng Kristo, aginu manggaman king alananga. Amen. Tumula ka o Israel, kay kadatang yaing Emmanuel. Tumula ka o Israel, kay kadatang yaing Emmanuel. Datang o Gabus mo ne ing bihag Israel, ang eni tatangis kening karinaning luwa. Panyatang ning anak ning Diyos lubos mangenayan. Tumula ka o Israel, kay kadatang yaing Emmanuel. Tumula ka o Israel, kay kadatang yaing Emmanuel. Ing panalangin para kimumunang Domingo ning Adviento, Oy pa, nganing pagumpisan miya yung pamaglakbemi kaniting panawuning Adviento, sisindyan miya yung kandila ning kapanayan. Pagkalaman mo king tetagan at tepangan king kapanayan. Kapanayan king pamanatili at pamanantabem. Kapanayan para king kapayapan mo. Kapanayan para king pangako mo. Ngeni at manggaman king alanaga. Amen. Parangalan tayo primaya pabalita. Pakit mo na kaya kami, O Ginoo, ing pakalulu mo, at ibiye mo na kaya kami, ing makaligtas asawak mo.
Ing ginumantabi kay kayo, at kaya ka antiburin. pamamasang iba't king maya pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Ing panyatang ning anak ning tao, may ngariyang ketang may ngarapat kanitang panahon ng Noe. Uling kanitang panahon bayo di natang ingalbog, ding tao pesi panganlat pesino, ding lalakit babayi, miyayasawa la. Ang gana king mismong aldo, alinubiya king dawong inowe, at man bitasang sa lupsupan, king umenang mga palyari, ang gaking dinatang ingalbog at mengalipol langan. Makanyan ing mga palyari potang datang ne inganak ning tao. King panahon na ita karingadwa katao nga tsuking marangge, ing metong mayakwaya. Ing kadwa, mitagan niya. Karingadwang babaeng gigiling trigo, ing metong mayakwaya. Ing kadwa, mitagan niya. Ulinita, kayo matutod, uling ngayon balo nung nanungaldo, ing panyatang na ning ginuyo. Tandanan yini, nung ing meto nga mi bale-bale, balo na ing oras, ning panyatang na king bengi, ning mapanako, pihong eya matutod, at ene paboren makapanlog, king pibale-bale na, ing mapanako. Inyay kayuman, makanyan kayong sukat makasadyang parati. Uling ing anak ning tao, datang ya king oras, aeye panayan, datang. Pakamalan kong kapatid, ing mayak ng balita ng kekatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya-payabak po kaya kayo man. Kumusta ko po? Utako yung kumusta. O ba ano yun na may tuyang pakibat ko kaya? May yaya tampong may santing. At yung po kontra kaya. Masaki iya po hindi. Kaluguran kong kapatid, maswelo ko po at may kapagbalik na at meto nga masanting karanasan ka na kubang kanita lakwas ko pong maging mayan na pinubluban king pamagduyo kaya kayo ne po. Pero kabalik ko, medyo may bigla ko, lawen mo na. Aro, nga ako, iwapin pala, panawunan na ning Adviento at daratang ne, tane po hapigilan, Jose Marichan, linwal nen tuluyan ne po, lalo ng ening Disyembre na, yan, may kapangabit ng gayak, karakalasulo. Ikayo po may kapanalakan na kong Christmas tree. Wow, may kapanyabit na kong parol. Kinalat yun o rin na kala Christmas lights. O ken January kanyan, good luck king Pelco. Nung ako mga takutan kanyang king electric bill. Kaluguran kong kapatid at suta hanapin po king panauna, ning Adviento at tikit yun silindi tayo po ing unang kandila. Nakupin pong migmulanan din, bubuklat tayo metong na namang kalendaryo at bubuklat tayo ing bayong banwana ning liturhiya. Yapin, Happy New Year kaya kayo. Lawen mula sa mag-Happy New Year la pero maragulyang question mark kakit ko kay lupara. O ba't Happy New Year ne po? Bakit? Kasi po, ingke katang kalendaryo king pisamban, ene kalupan itang kalendaryo ning Mercury. Ang makasabit king bale, ne po, ene kalupan itang nanumang kalendaryong kebit yu ka rin, kalendaryong alak o nanupaman, kasi aliwayang po yung kalendaryo na ning kekatamong
Aldoldo pabibiyebye, kesa aking kalendaryo na ning isamban. May ngaring may kumpisata ng ngeni. Balang panahon ning Adviento, umpisane ning bayong banwa. At itapin, biklatane, ing mumunang Domingo na ning Adviento. Nano ing Adviento, balo tayo po ini. Yapin ning kita papasyag na ning kikatamong ebanghelyo, sukat tang magsadya. Bakit? Kasi datang niya ing Ginu. Potang datang niya nga pong ginunga namit muyang kaligayan at duwang klaseng panyatang. Ing panyatang naking daratang nga December 25. Nanuyita? Ing Pasko. Ing mumuna ng panyatang babalikan tayo at pagmasusyan tayo. Dapat ating kadwa. Yapin ing panyatang naking kaligayan. Ing kadwa ng panyatang o ining pagsadyan tamo. King pamagsadya tamo, ngakupin kaya kayo, datang iya, sigurado ito. Inge sigurado, kapilan. No ka rin. Baka nahano, ne po. Anyapin, alakan sukat daptan no ne ing magsadya. Nga nakinig ebanghelyo, may ngariyan niyang panahon ng Noe. Naning milyari niyang panahon ng Noe, may karamaragul, ay albog. Pero nanong klaseng pamaninaying kaya katama, nga na puning mumunang Domingo ning Adviento, mitmong kapanayan, mitmong tula tayang panayan, joyful anticipation of the coming of the Lord. Potang datang ya, katatakot, aliya aro, nepo, nune, tumulak at masaya ka. Bata po mas lakwas tayo ngayon dyan, siguro karanasan nyo mo rin ninyang anak kayo, potang halimbawa, datang ni tatang, libat kay ngobra, paninang sabyan makakaya kami, pangabangnas nyo, pangabulok nyo, mamandilo na kayo, datang ni tatang nyo kanyan, nga nepo. Kaya naman, kaya kabilis magdidilo, po maglinis, lalo na po potang ba't niya kay seminar, malambat niya ala, aro, potang miging datang niya kanita, at inyang daralan, pasalubong. O kaya di nanakang pera, na nakakasaya, masaya kang maninaya kasi kadatang nabalo mo, yehey! Nga mo ating kang pasalubong o ating kang pera. O neng misan, big seminarya po keniking Bagyo. Bayo yung muli, imay-maya mataba, maliku iya, kitaking kilub me miyalong yakisala, abalbal ne ing kayang ashtray ng tatang. Diyos ko, karot ko. Anyang sabihan ng mahap na kaya kami, datang ni tatang yung mandilo na kayo nga na. Imay-may, o tene, masaya. O tatakot ne. Kasi, makasadya ne dapating buldid na kay sinteron. O kaya keng stick ne po. O kaya keng gamat no hanger. Bakit? Kasi atin niyang kasalanan. Adwang klaseng pamaninaya ne po. Kitang mumuna, o ba't masayayang maninaya? Kasi alane ang manggewang marok. Pero kitang katwa, tatakot yan datang iya, uling atin yang gewang marok, din yang kasalanan. May ngariya kaniting kaya katamong pamaninaya, potang manaya tamo, lawen may sarili mo, masaya ka, matula ka, kimpanyatag na, kasi makasadya ka. Pero nung ating kang gewang marok, ating ang gewang kasalanan, makayakma ing biyemo, kitang kayang kaburian, aromi karugang ka, nepo. Na dapat, ing panyatang ning Ginu, po, miyadya ka. Ali, no ne, yehey! Magsadya ka kasi datang ne. O yan ing pamaninaya, kay nga pong Ginu. Kaluguran kong kapatad, 4 ay Domingong pamaglayag, king panyatang naning ginutang Jesucristo, isadya tala rin sarili tamo, king sana masaya at matula tayang tanggapan, ingapong Ginu. Abanggit ko na po inimisan ka rin, daily mass ko, nga ako sinabi, misan natin ko pong kasabi, nga nang sinabi ka ako, among, mo papansinan nga na, nanoy tanga ako, aro Diyos ko nga na, kay batibat na ning pandemya. Yung pandemic nga na, malata mo mga matitanangan. Wapin nepo.
Lalo nang nga lapang vaccine. Kay ba't nga na may kagera nga na, King Israel, King Russia nga na, at nung nuka rin pa. Ngayon yung Pilipinas maguguluya nga na, nino yung panwalang tamo karela nga na. Wapit nga ako. Kanitaya mo nga na, potang signal number 3 na mga takutan tana. O gini, at ipang signal number 4. At ipang signal number 5. Depo. Kanitang-ngita mo nga na, ala naman dalu-daluyong. Storm surge. Mapilan po ka rin kaya may Camp Pilgrimage, taga-Tacloban lang. Ay makatakot po pala yung storm surge. Nang kaya pong baryo. Nang kaya momento nga 2 at 3 baryo. Takpahan na ning maragula-maragula yalon. Kay ba't kabut niya lumbog yung baryo? Nakatakot na po. Kanita lang namang makanyan nga na. Diyos ko nga na po tagalang. Mapupus na yato. Datang na yung ngapong Ginoo nga na. Ginulisa ko. Yay! Nga ko. Yamong naman ano. Ang yeheya pa nga na. Abakapahamo nga ko. Ewaryo yan yung pangatita mo. Potang keng misa sa biyangko. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayan. Wari magkantatam, I Cristo meteya nga mo. I Cristo meteya, I Cristo ya at luway pa nga dita mo, datang ya king kawakasan ning panahon. Ale? Yan, nung daratang niyo, tatakot ka. O te kabisa. Nga na po nining kasabi ko, wapin niya mo nga na. Pero sana aliya pa, nga na. O palitan tayo po nga ako, kay tutukitang magmisa, ng misteryo ng kasalpantayanan, I Cristo beteya, I Cristo sinubliyang mebye, I Cristo datang yang pasibayo, pero sana alika pa, nga mo. Baliyayata na po. Kaluguran kong kapatado, ining pamagsadyata mo, ining panyatang na, ni nga pong Ginoo. Potang datang iya, ining paninayan mo dintang ne, niya dapat tumula ka at magsaya ka. King Ginoo, di natang na yung kayariana. Eya po pamanakot, no datang na nga pong Ginoo, aliya. No datang na nga pong Ginoo. Yehey! Magari ne ing Diyos. Amen. Pasyag tayo po yung kikatang kasalpantayanan sa salpantaya ko. King Diyos, ipang lubos mayupaya, di na lang timbanwa ang pangyato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginutamo. Pengagliking upaya ng Banal Espiritu, mibayit kang nuwa ng Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman, keti iban mukum ka ring mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamis na makding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king be alanganga. Amen. Ing Ginoong Jesus, inawas na katamong magbante para king Aldoning pamagbalik na. Yaning lulugta na king panawuning Adviento, lumapit tamo king ipa, manalangin, makabante, ampon manaya, king panyatang ning anak ning kaluguran. Ing pakibat tapo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ding anib ning banal a kapulungan. Lalo ra sanang palalaman ing personal dang pamanalangin. Kareting daratang na paraminggo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Ding bansang mipapate. Panden dalareng espadara at gawan dalang panyarul. At pagdalapan dasana ing makatuliran a kapayapan. Manalangin taging Ginoo. Ginoo pakalulu. Ding sablang taong manamdaman kaligaligan. Akit de sana ing kapayapaan ng Kristo. Manalangin taging Ginoo. Ginoo pakalulu. King pamagsadya tamo para king kapag masusyan ning Pasko.
Etamo sana mi pasubo, king kalabisan apamanyali ang pompamang gastos. Manalangin taking Ginoo. Ginoo pakalulu. Ding meyango na biye tamong kapatid, tumula na lasanang alanganga, king tibale-bale ningig pa. Manalangin taking Ginoo. Ginoo pakalulu. Adwan tapoy sarili ng kapagmasan. Oy, papakiramdaman mo yung panalangin ng balayan at pinulong mong talakad. Makapadurot kaniting altar, king dapat ang kapamintuan king anak mo, ang mabibiyempon magari, manggaman king alananga. Amen. Naririnig ko ng kanto sa
Manalangin kayo kapatid, bandeting kakatamong daon, matanggap lara paning Diyos, simpang mayupayang tutu. Tanggapan saning Ginu iting daon karinggamat mo. King ikapuri ang pong ikaligaya ng Laguna. King ikasaplala tamo ating mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo. O Ginu, tanggapan mo lareting ay na yampang mi, amen ibat mo naman karingkalam ating gap mikeka, at dingpig kalubmong gampanan miketiking yato, magsilbiya sanang maging ablas ning alanganggang kaligtasan para kay kami. Itingan puwaduan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. King ginumantabe, yake kayo, At keka antimone. itas yu laring pusuyo. Makatas na laking ito. Pasalamatan tayong Ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Inyang migpakumbabayang may kisaut kaya kami anting tao, ti paranay tang binalak mo kanitapang minuna, at biklat ne para kaya kaming dalan painturo king kaligtasan. Ngeni panayan miyay tangaldo, potangi Kristong ginumi magbalik yang pasibayo kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kami yasanay tang kaligtasan na pengako na, ang ngeni pananayan mi king mitmong kasalpantayanan. Hulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ning kaya kang ligaya, layon makyabe, kingalangtok ng dang pamamiyay kapurian keka, ngamingan pupuri. Ikapining banan o ipa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, tugtugming espiritu, muanti-muanti, tipang ambon, kareting ayin mi, ban pabanalanan at parake kami gawa na ng katawan, ampon daya, ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pakanitang benging mi pagtaksilan yat bayo na kusang lubdinaon, ing Diena, king pamaylasat kamatayana, kinwaning tinape. Pepasalamata na kat pinuri, piraso ng tinape, dinwang neti karing disipulo na at ngana, kuanan yeti, ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidaon, para kekayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata na kat pinuri, dinwang niti karing disipulo na at ngana, kuanan niti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talananggang tipan, amibubu para ke kayo, at
para ka rin sablang tao, ban kanita may patawaran la, ding kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Iniangening gaganakan mi o mapamakalulong ipa ay kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, darahon miya kekay ting tinape ning bieting kalis ning kaligtasan, layon ning pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa ing banal kapulungan mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya sa king lugod, kambe ng Leo ing papami, Florentino ing orsobispo mi, Pasiano ing obispo emerito ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad miya minuna ng pepaynawa, king pihong kapanaya ning pangasubling mebye, king pakalulumuy dalamulat ding sablang meyango na biye, ketang masalang arapat mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biela nangga, ban kambe ning wana Virgen Maria induning Dios, kambe ng San Jose, ing malang esposo, kambe ring wana apostol at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka king kekaba ning panahon. Apurian ang pon apaligayan da kasana, king kapamilata ng Yesu Kristo, anak mo. King kapamilatana kambena ampon keya kagumning banal na Espiritu, sablang parangalampon ligaya keka o Diyos ipang lubos mayupaya, manggaman king alananga. King mitmong kapanaligan at lugod king ipamaos tamo king panalangin tiro ning Ginoo.
Ikabos mo kami king sablang Maroko malaguday pa. Ipagkalub mo yung kapayapan king panahon mi. Ban king kasopa ning pakalulu mo mitimawa kaming parati king pamanalipa ning kasalanan at bikabyos kami nga lang kasasakulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na at ngeni sasabihan na kay kami, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nuning pansinan mo ing kasalpantayanan, ning banala kapulungan mo. Layon mo ing pamayapan ang pon pisan meto nga nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiye ang pon magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sa kapilanman kay kayo. At keka antimuri. Ipakit tapoy mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kongan. Nyo'y kordero ning Dios, nyo'y milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaos king dulang ning kordero. Kinu, e kumatampang tanggap keka, dapat ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ing ata nakatas at isadsad, ang gaking biyela namga. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo, reting banal na misteryo aging pananmi, maging kapakinabangan lasana para ke kami. King kapamilatan da keti kipaman king yatu, papalyarian mo nga luguran mi na ingat subanwa, itingan puaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Mapilan pong kapabaluan. Kapabaluan po, atinta mo pong Triduum Masses for the Solemnity of the Immaculate Conception. December 5, Friday, 7 a.m. December 6, Saturday, 7 a.m. December 7, Sunday, 7:30 a.m. Solemnity of the Immaculate Conception, December 8, Monday, 7 o'clock a.m. Pamasko ng Apong Nasyo or Parish Christmas Gift Giving. Ngayon pong paratang kapaskuan, lalapit kaya po kaya kayuban midake tula at grasya kareng kaparokyata mong higit ang mga ngailangan. Bawat Christmas basket na ibiyata mo kareng pamilya na sopan, mamalagaya pong 1,000 pesos. Malyari kayo pong makipag-coordinate kareng parish or chapel pastoral council or king kaya katamo pong opisina. Dakal pong salamat. Ini pong pamasko ng Apong Nasyo, yapin po yung pamiyeta mo kan daratang kapaskuan, karen pong migit mangailangan na medyo magkasakit, mag-celebrate Pasko din naning kakulangan. Po. Naita mo po, metong familia, panikwanan tamo pong makadake karela, ning kaya tabalo makanano po. Pero ngayon po, malyari pong by basket yapin kalupa ng sinabi ng commentator, worth 1,000, o kaya, neng kaya po at imikakaluguran, metong grupo, pibang bagambagan de, pwede pong cash, biya po king opisina, kay ba't resibuana kayo. Yapin po ini, ing pamasko ng Apong Nasyo. So, nung pinanlapuret ang kay katamong atipon, nung halimbawa good for 50 la, may ka 50K tamo, so 50 families la po ring beneficiaries. Ne po. Anya po sana katanda kayo, may gumpisa na kayo po king PPC, ang pong PFC, na magkamali maka 35 tana. Ne po. Kitang pledges na po ding organizations, ang poreng Mialiwan Chapels, pati na po yung paring matabahamik pledge na ako naman po. So we already have 35 beneficiaries, daragdagan na lamo po. So reta pong bisa, pwede pong katanggap na rin kaya kung 13 month, lele-unate ang metong. May lila kanyan, tututuko Serious ini. So metong na naman po, watan datang yung bonus sa liwanay naman ita. Po. Kanya po, sana rugo, adake talaret ang kapatid tamong magkasakit, mag-celebrate Paskuli na ning kakulangan da. Sana itamo maging dala na katamo, ning karelang masayang Pasko. Dakal po salamat. Ini po, first year ya po yata keti, pamasko ng Apong Nasyo, karing kekatang kapatid lakwas mangailangan. Open ne po, pwede na kaibat ning misa, diretso na ko. Kaya opisina. Pwede tayo na pong mag-donate ne po. Dakal po dakala salamat. Kaibat ita pong December 8, it is a holiday of obligation. Kaya kailangan po, uling holiday niya po yan, nung magkamali, ala na pong obra, ala ng klase. So atin pong misang alas 7 na ning abak. Yaka po dita. Ali, kaya December 8, may tuyang misa. Sige po. Pisabihan miya po kay PPC, kay Friday ne po. Idukuyo ring buntukyo, king manigapu, king bendisyon. Ing Diyos sa lubos mayupaya ampon mapamakalulu, pabanalana kayo king maslaga panyatang ning anak ng bugtong, at kapnwa na kayo king bendisyuna. Ngening paniwalan yu, ing minuna ng panyatang, at paninayan yung mipnong kapanaligan, ing pasibayo ng panyatang. Amen. King pamaglakbeyo, king bieketi king yatu, pagkalaman na kayo sanang matibay kasalpantayanan, pamipatula king kapanaligan, at pamibiyebye mipnong lugod.
Amen. Ban ikayong magmasusing mipnong tula, king panyatang ning mengabus tamo, inyang mi katawan niyang tao, pagkalama na kayo sanang alang ablas ning biye alananga, potang datang yang pasibayo, kambening sablang kamalana, king kawakasan ning panahon. Amen. At bendisyonan ako sa ning Diyos sa mayupayang tutukang bering kekong familia, kilagyuning ipa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umeta na king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos. Mayapayabak po kekongan.